نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami waktu ini kumanap sin pangadjian na to ngamin masikitan niwa pangadjian bunga sin pag-iman aula-aula na tuod abunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid. Hinduan sing guru im murid niya im pangadjian dengan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila mahinang kakasisin Tuhan sa indiya dunya aula-aula na manuituyan hadlaw kana-kana. Mga anak po na mo atiranan, tugpatan na mo yung pangadjian yadto haruman ini. Kumakawa hari na mo payadto mabatbatin sugpat niya. Manalam salam kami ha mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insugpat sin pangadjian na to yadto amin mga sila kakasisin Allah ta'ala rin diya dunya sambil paadlaw kana-kana والذين لا يشهدون الزور
Amoy mga sila paman sinallahu ta'ala di magsasaksi at tauputingan. Di sila magsaksi at tauputingan sa kaukat na sila kiabuddihan uno-uno. Di sila mamisyara singkaputing pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan di sila mamisyara singkaputing antara nila magkahi. Kakahaupuan nila sila magwitness sa taumangi ianun nila taumarayaw. Sa kaukat na aon buddi, tiyo-tiyo iwan mataod, magsaksi na sila, magwitness na sila, intaw yaon taumarayaw, sin taumangi siya patuhan, iwan papagkahiniya. Yadto ini kaisa mga anak po. Hikarua, di siya mamuting patuhan, iwan papagkahiniya. Ba't sabab tiyanto niya ing kaputingan patuhan, iwan papagkahiniya. Iyon sinallahu subhanahu wa ta'ala in barakat haakal niya, iwan hajantong niya, iwan hakabuhi niya. Salta bang mabihad tindagbus, kawaun siya sin syaitan sundalo. Bukun na siya sundalo si mahasud si mahatinggi. Tarawa sundalo na siya sin piyagmumulkaan sin Allah Ta'ala himaas iblis laknatullahi alayh. Bukun siya hinangun sundalo private, official siya. Kaya nga sabab yan mga anak po. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, magkarunahan kita niyo hajaman na to ini. Lisanu sidq, dila maglabtik pakabayaan sin Tuhan. Di paglaulunin dila na to mga tuan sa babuhay bukog. Ingkatan habaran na to inila ulun. Datungod parila. Di siya law ulun, magsawon siya. Kaya nga sabab yan, in Allah subhanahu wa ta'ala, giulal niya marayaw, inipon niya marayaw riya dunya, sambil adlaw akhirat. Mga sila, di magsaksi at taumangi, iwan di magkabtangan pamangi. Ini kato mga anak po, di sila tumungog singkabtangan pamangi. Ito'y nasabot tu gaita sin Allah subhanahu wa ta'ala bunga sin pag-iman la yashhaduna az-zur di nila mahinangin tuyad. Ang panasiunuan si mahasud si mahatinggi haparman niya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila siya hapanawan, ang panaw niya sa maksud niya pamarayaw, ba't sabab ka na inbari mandi siya magpanaw ang wayra maksud niya pamarayaw. Sababin maksud pamarayaw, intikang mo tuo iwan lawa, dirihilan sintuhan pahala. Hatikang sadya. Apabila sila manaw,
Impanaw nila panaw kabayaan sintuhan. Marru bil lagwi. Kiyalawayan nila, nakalaway sila, ha mga parakala ini. Nakalaway sila, halugal, pagmamaksiyatan. Mangayo sila patuhan proteksyon. Di sila lumamod sa gawa tumangkis sila. Di sila manglurok salta tumangkis sila. Yadto mga anak po. Hikarwa, apabila sila makalaway halugal, pagpapanayaman hapus, in lugar yan, lugal pagmamaksiyatan. In sila ini mu'ridina an, palingon nila magtuyo pamakunsa sa katan indung nila. Atawa magbalik sila. Maita kiraman 'inda Allah. Mabaya sila honorable patuhan. Ampay mga sila yaon. Halugal pagmamaksiyatan yaon. Bukon na sila honorable patuhan. Honorable sila kan maasiblis pagmulkaan sintuhan. Maita. Ayat dugaing palmansin Allah Ta'ala. Yuridu syaitan. Aun kabayaan sin syaitan. Kandasiw. Hasaitan pagkahiniya. Bukon. Hama nga sila miyamakad sin kabayaan sin Tuhan. Nauning kabayaan sin syaitan. Yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. In kabayaan sin syaitan, maaun hantara na to in pagbanta. In pagkalo, magkalo in atay iban atay. Di siyang karungukan. Uning pagkalo yan, pag-igil iban, pagdangki. Magkalo in mata iban mata. Nawirong saan nakita nagkalo yung mata ibang mata. Sarawa pagtakabbo. Pagkalo sinsimu diban, simud. Papagkalohon sin syaitan. An yuqi'a bainakumul adawata wal bagda. Unin usalun niya ang pamagkalo. Fil khamri wal maisir. Kaparakala dua. Papagkaluhon nila. Papagkaluhon sin syaitan. In taon naglalasa. Hapagpanayaman. Pamangala day na in taon nagpanayam. Miyatay na yung sin niya. Miyatay na yung business niya. Miyatay na yung barakat niya. Baran na kumanin buhi. Patay na yung pasugpatan niya patuhan. Nagbubuno pa yung atay niya iban atay sinyo. Nagbubuno pa yung pikilan niya iban sinyo. Hisin nagdaat. Hiapo niya, hilanggong niya, hibagay niya, hisyaitan. Kaya nga sababian imbar iman bang makalaway hat tampat bihan nagbus. Nagpapanayam hapus. Inhinang yan, hinang kaastulan sin Allah Ta'ala. Panlingon mo, indungan mo ang sasakatan, sakayan, magbalik kau paulihan, atawa tumangkis na kau, intangkis mo yadto, honorable kau, paulahu subhanahu wa ta'ala. Wa iza marru billagwi marru kirama. Hikaruah. Hikato, apabila sila makalaway, halugal pagjijinahan pagkakalangan. Yaon, magkalang-kalang na Maglambing-lambing na magbanding-banding na
Mukaddim along sin Arab, beginning, naunin ending. Di na sila lumaos yung panahon nila, humarap sila pakabayaan si Tuhan. Marru kirama, impanaw nila wang man panaw pakabayaan sin Tuhan, di sila manaw pakabayaan nila, iwan pakabayaan sin tao. Kaya nga sababihan mga anak ka po, di pangadyan na to ini, lilingon na to impanaw na to dumadlaw, bang impanaw na to yan, kabayaan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin panaw pamarayaw. Panaw magbakin ipon ni bantag-ipon. Panaw sin ipon patugon sin tag-ipon. Kakalituan tiyo day madto. Bangi kawang ko. Sabang tugon sin bakay. Intugon sin Tuhan niya rumamagbak kani hawak to ini. Aturan yung kahalan niya. Ang anak po inayat ini Hasuratul Furqan. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Pamanaw-panaw niya, pamanaw-panaw, nagdara pahala. Pamanaw-panaw rihilan sintuhan ingkatan panaw niya, hari pa siya rumagpak, sambil siya rumagpak. Salta papagbarakatun sintuhan in maksud niya. Mga anak ka po na mo, magkagunahan kita ni bihad turagbos. Imbihad turagbos, bunga sin pag-iman. May tahadlaw susungon, maaunin paghisab. Hindi adun niya, way siki magbisara. Hindi adun niya, way lima magbisara. Ba't bang iniaon si kuy magbisara? Di naman nawin tao. Sabab masipugsan na siya. May takulong naman ang wadto pamang. Adlaw susungon, pabisarahon, sinallahu talang barantay ni katan. Kaya din yung bisaran niya, ikarayaw ka to, bukon, against ka to. Main kan siki mo, main kan lima mo, main kan dila mo. Sain mga sila takabungan pag-iman, mamisarahanin siki, mamisarahanin katantanin ni, tatabangan kaniya. Ako na inimpianaw po. Misan nabalik na, misan nautod na, di da ko hiundong hipanawra ako patugon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan ni mubag na inipon kuri da ko hiundong manasbi mabas sa singkalam sin Allah ta'ala. Misan malam manaimbaran ko hitinog niya ra ako magtag-ipon pa uno. Allah subhanahu wa ta'ala. Aula-aula na mga anak ka po, yari kita niyo hajaman, di na to kaingatan banguno. Sa imbar iman, kaya ingatan niya injumatu. Maita, biyabasa na insulat sintuhan kaniya. Na imbiyaw ni biyasa sintaw amin ini. Nagtataka, uno na ba sa blong ng baita, ini United Nation in Uwan. Impalman sintuhan na Suratul Furqan, ayat kapituan tag-isa, pa ayat kapituan tag-unum sambil pakahinapusan. Di ba siya sintuhan? Gaman matug. Bang ikaw ang sa aming kalangan, dugungon niya, inatutug magbati. Na, mga anak ka po, amuyad, tutuin taod. Di siya lumabay hala alukal pagmamasyatan.
Bang wayroon dapat, bat amurad tuindan, makalaway siya rin no. Pusbaon niya marayaw imata niya. Pusbaon niya marayaw in suara niya. Pusbaon niya marayaw impamanaw-panaw niya. Ampa siya makalamod. Dahil ang mga kalasahan sinallahu ta'ala, dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat. Misan siya rin nakalasahan sinisiw-siw tao. Karausanda sinallahu ta'ala palasahon kaniya in tao iban singkatan piya panjari. Yato yung sifat sumunod. Palman sinallahu ta'ala wallazina idza jukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa umyana. Amin mga sila apabila basahunin ayat sintuhan. Inayat sintuhan kala Allah. Kasuratul Fatiha. Katluan kajud hangga tu sangpu tagupat surah. Haunu-haunu na nabasarun. Dumungog siya. Number 1, dumungog siya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kapag dungog sadya, bang marayaw yung pagdungog mo, kaya ulungan na kau sintuhan. Bang kau kaya ulungan na sintuhan, palulungon sintuhan, yung katan piya panjari kayo. Surayan Tuhan. Wa idza yukiru bi ayati rabbihim apabila basahunin ayat hino kanya inindaakan ininliangan di siya magbisu-bisu. Sabihaw, nagbisu-bisu daw. Dumungog siya marayaw. Nabihaon mga anak kapo, dungo kunda hindi pala tusundi, dungo kunda hindi pala tusunmari. Makawa, bang bukun kabayaan sintuhan, mamimurize magtuyo sintaw. Amingan sintaw pa, si mga tao, magbabasketball, kanganan magtuyo sin bata-bata. Kanganan magtuyo sintaw maas. Ikaw ang kulo ng favorite mo, mag-basketball, mag-boxing, magsuntukin na Pacquiao. Nawang magsuntukin Pacquiao, kaya ngatan mo ang isun ato niya. Kaya ngatan mo wangunin taong paon niya. Magkagunahan kita niyo, aon hapalon na to, alaw sinjantong na to, lapal dahil Allah Ta'ala, ayaw na to, butangan ng jantong na to, sinlapal di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga sila, bangaw na karungugan nila ayat, dungugon nila. Bangaw na karungugan nila magnasihat, unuhon nila. Natuwa na ayun, taon sinasihat doon na ini. Sa pilarin, pilara inong umuno. Bang ikaw ang kul, aun umukap. Sabang magbasketball, magsuntok, magbinasa. Mag-upis, mag-absin na ako lang na itong adlaw, kitaon kinunulahid. Surah niyo mga anak kapo. Nah. Di nila tampanan ng tainga nila, di nila tampanan ng pangatod nila. Sumagawa, araron nila yung kabayaan sintuhan, bang basahon na yung ayat, bang ipangindo na ingkalam sin Allah Ta'ala, kaingatan nila basahon, iwan kaingatan nila, unuin daakan, unuin layangan. Yan, imbunga sin pag-iman, hindu singguro pamurid. Magkakunahan kita niyo mga anak po, yan yung dagbus niya. Palman sinallahu ta'ala suratul Luqman. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Biyasa sadya si magbabasa ng Quran. Manalukanin atay niya singkuyag sinsulka. Manalukan na sabin atay niya sinbuga iwan damag sinsik sa apin al-kadyahanam. Ang paway kapabuyan ng Quran. Hindi ini bang malingog niya sa buwangan, maway kita magtupaw. Pinadlaw susungon, way kapabuyan. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila mabasa yung kalam sinallahu ta'ala. Ayatul jaja wa ayatul iqab. Ayat na may sintungbas pamarayaw, manalukanin atay nila singkuyag, bang man sila makaun. Makalamud harayaw. Bang masabutin ayat, mabasa ayat, yabut dito mulka sintuan, hadunya iwan adlaw akhirat, damit kiyan manalukanin atay nila simbuga hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala, para tungun hakabuhi iwan, kamuyad to mga anak ko. Ganap mangganap sin pagiman. Di tumao din pagiman na to bang bukon sa babasahon na to, ingaton na to, pangadyon na to yung kalam sin Tuhan di. Kan nakakunahan to, umalop guru. Mag-alop ing guru iwan sin sambil beta sin junjungan alaih salatu wassalam makalamud halaknat. Makalamud hamulka. Imanga sila di imingat singkalam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumunod mga tuan, murah-murahan itangkis kita ni urain dito. In sumunod, mga sila kialasahan sin Tuhan dunya wal akhirat. Asabab simbong asim pag-iman nila. Walladzina yaquluna rabbana hablana min ajwajina. Amoy mga sila nan nayo suhud patuha. Baran nila bukon nangawa. Ang pangadatan na tubiyaon, bang mabaya magdua salamat, di makapangdua simbaran, subay mga mang. Mga anak ka po, bang aun dayaw sinyad to, lawiin dayaw, hari na kau mga baran mo na mo. Nalaw mo, di ko ba ini mahapalim pagdua salamat. Kahunitan. Way ikaw piyaunitan sintuhan, uno-uno bahasa. Nabangin bahasa mo katuliran mo pagsiamal na ko. Bang ikaw tuwa? Bangin bahasa, favorite mo, English, pag-English na ko. Bangin bahasa yan katan, favorite mo, usala na katan, kahit kahatihan na sinallahu ta'ala. Na, unin dayaw, walladzina yaquluna rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. O Tuhan namu, mangayo kami kaymo. Di mo kami papangayon, di mo kami papangayon parugaing nayari na kami mangayo kaymo. Uning pangayo. Pangayo in partner marayaw. Bukon nagtiyaon biyaon pagkonsum, magbukit. Nagtiyaon biyaon pagkonsum, nagpugpug. Bang ikaw ang kulaw na masatay niya. Pangayo kau hablana min ajwajina. O Tuhan namu, mangayo kami kayo. Babae marayaw.
Atin niya, aunyan babae, waliyadu billah babae uno. Siyurin makaingat si marayaw. Yung kita tao, iningat ta marayaw lingkat, pamayhuan. Dahil nga sa babiyan, mataod, mga tao, inaturun uno sadya. Dahil, ikaw, angkol, nagtiyong ka mo kay babo, unin, bayho inatod mo at talong mo mga Pagtar lijatid din. Matawd di makadin. Pang mukita ni lingkat, ingkatan sipat sa inhaulihan niya, kuwana siya, puso ta siya simpagakam. Alingkat siya, matawd niya, pangkatan siya, ampa siya mag-aakam ha. Pabihawan niya. Ayan. Amo ating pangayoon mo. Wajurriyatina kurrata ayunin. Ibanutuan na mo. Pangayoon na mo yung kaysa. Aming babae. Marana mo mag-ukum-ukum dahil niya dunya sambil paadlaw akhirat. Iwan tubo. Ini anak. Nabihaon makaluin anak. Mahal ka painsin haina iwan ama dahil sin anak. Mahal ka pa yung kuting pipipisin anak, sin ina, in anak niya, di misa namitun. Ang kuting nga kaniyo. Ang kuting biyang purin ni, mga kaiman ngayon, ipatun marayaw, bihan tiyampu sin ina, in anak niya, di misa bihan tiyampu. Kiyukutuin anak niya, in kuting way kuto. Ya hakikikin usin anak niya, in kuting way roon. Surah niyo mga tuan, hablana min ajwajina wa jurriyatina qurrata a'yunin. Kakuyakan na mo. Di duwing kuyag. In kita niyo ama, bang makita anak hansa, maalong na awang suku mata, bialong na aktor. Bialong na kampaulo. Yating kuyag niya. Aun ama, iwan ina in kuyag niya, lingkat simpag-arama. Amod timpia ngayon din. Hindi ako nin ina, alalong nin anak ko ni, wala, simupuka ko. Simupulong na hinaon niya, malingkat, bi artista. Amod ting kakuyakan niya. Ya atod dumadlaw. Yung uyuman nagkikid, yung uyuman nagpapanaw, yung uyuman napatta, yung uyuman way bihan isabsak, isablong na hiday. Mga bariman bukun bihad to. Sa kawain pangayo nila patuhan, kurrata ayunin. Bang mayan, ing kuyag kukuyag kabayaan sintuhan. Bang mayaning kuyag ko, hikasan niyang pauno. Ikunan ko. Uno pempia ngayon, waja'alna lil muttaqina imama. Ini katupia ngayon, pangayo panagnaan, paasawa, paanak, ini katu, hajumlahan na pakatan, lil muttaqina imama. Bang mayaning kami, mahinang imam. Bukun imam magsambahayang. Imam hainang marayaw, maghihindo pa marayaw. Suntuan pa marayaw. Magkagunahan kita niyo, bang kita niyo rin na mahinang suntuan pa marayaw. Bang mayan kita niyo marayaw. Kabayaan sinallahu ta'ala muttaqin. Sababim muttaqin amurentay maun sinallahu ta'ala yung kakahinang nila. Sabutun ko balikin dua ay panghinduaan na to, ama iwan ina. Rabbana hablana min ajwajina wa jurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. May tabihat yung panghinduaan nila. Ada kalamahin ng guru si
Suway siya mahinang. Tuntuan pamarayaw. Maghihindo pamarayaw. Iran magad. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga muttakin. Sababing muttakin. Tiyatamingan nila. Ingkabuhi nila. Iwang kamatay nila. Im mga muttakin. Doom adlaw kawantag upat ka dyan. Inhinang nila. Taming daing hapinal ka jahannam, hadlaw ka na ka na. Muyad to mga anak apo. Abalikan na to bihaon, intianding sinta upat ta. Innakaunari makapatayin tao subay mga mamamatta. Masana to inibaran niya magpatta. Bang mo napatta, imbaran mo isa-isa mo, aw niyan nagpapatta kayo. Live kaw papatta. Patta ini live kaw papatta sintao, iwan tao. Aw nakaaw na rin ngayon ni live kaw patuhan mo. Na, yung mga wariman, di sila mabutas, live sila pauno nila. Patuhan nila, inatay nila, insuara nila, inhiwal, simpito ang gautabaran nila. Amuyad to mga anak kapo. Labi aula kita niyo, ama iwan ina, balikan na mo, impanghinduwa hindo kato taniyo. Panghindua asing katan kanabihan iwan sin umat niya, inhinduan kita niyo haulihan, Rabbana hablana min ajwajina wa jurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. In sumunod parman sin Allah Ta'ala, ulaika yujawna al-ghurfata bima sabaru. Mga anak po, magdihilin Allah Ta'ala karayaw. Magdihilin Allah Ta'ala tumbas. Hahinang kabayaan niya. Wala na to pa nahihinangin kabayaan sin Allah Ta'ala. Ririhilan na kita niyo libre. Ang pain tao, di mangdihil ka to libre. Mga anak ka po, magkagunahan kita ni urayaw ring atuhan. Ing karayawan daing hatao patao, wala doon timinggil harayaw, kabayaan sintuhan, maglingog. Biya si masanatuin. Dahil nga sabab yan, paunahon na to na indayaw ring hatuhan marikato taniw, bang nato kaya na naman na, indayaw ring hatuhan marikato taniw, ang panato hipananamhan tara sing kita niyo magkahi. Abiha, kaya na naman nato indayaw nato magkahi. Wala nato kaya naman, inpuunan sindayaw sing karayawan. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, mga sila ibadur rahman, nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala, pagtag-ipon nila ang pa sila kakasihan, iwan kalasahan, si mahasut, si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sila sumuhunay ng marayaw. Di sila lisuanay ng marayaw. May tayad turi sila sumuhon, di sila lisuanay ng marayaw. Sabab kaya na naman sin jantong nila, kaya na naman sin pito ang gautabaran nila, indayaw rin nga mahasot si mahatinggi. Misan sadya indayaw, kaya na naman hantara sing kita niyo, magbatiin tao. Ang pabalong na online, lisag ang po tagduwa bihawon. Unulong na po. Unulong na anak.
Nalaw namin dito pa kami, wala pa kami andi, biyak sa kami halo-halo. Biyak sa kami halo-halo, masarap. In halo-halo lang na dito ka, mo hapinggan, iba na baso. In halo-halo na hindi, bukon na hapinggan, bukon na baso. Habuto. Tibuok siya, mga anak po. Na magsama-sama tuanin halumbaya mo rin di makakadim pula-pula. Amin maas di makapanaw, pamusa na mo yung dua silikan niya. Atawa ambitun sin dua apo. Intariha masarap. Na masarap halo-halo yadto, ring hatao yadto bukon. Impuunan niya yadto, dahil hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang yadto tiranan, mahinang yadto panumtuman, in ikaw in subay kaw tuod, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, yung mga sila nagtag-ipon sa bunal, kaya naban sila, simub sila, wala sila riyatungan sing kaligap, wala sila riyatungan sing kasasaw. Sabab di makaligap, di makasasaw, indayaw niya. Ulaika yujawna al-ghurfata. Sila na yadto parman sin Allah Ta'ala, in katungbasan sin tataas-taas darajat. Ad-darajatul aliyah. Tungbasan sila sin tataas-taas darajat. Hadlaw ka na ka na. Unin sabab may ta sila tungbasan. Bima sabaru siyabalan nila. Tiatasan nila inda akan sintuhan. Tiatasan nila ray sa biliangan sintuhan. Wala sila himinang. Tiatasan nila inda akan hinang nila. Tiatasan nila iliangan tiang kisan nila. Ini katut. Tiatasan nila in pargantaan piaratong kanila sintuhan. Wala sila namong pangkal patuhan. May taamo akwa dinin piararatungan. May taakwa dinin piararatungan. Kasusahan, pabaran ko, paanak ko, paanik. Wala sila namong pangkat. Ulaika yujawna al-ghurfata bima sabaru. Magkagunahan kita niyo, sanda tarakula. Magsabar kita niyo, nakaatok kita niyo wasaitan. Pasabru jamil. In pagsabar hikalingkat. In pagsabar, dihisabun sin Allah Ta'ala hadlaw ka na. Uno pa, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Bakun sila hadlaw ka na. Welcome sila hadlaw ka na yung pagdatong nila. Pagdatong nila pakabul, welcome. Pagdatong nila pamahsyar, welcome. Pagdatong nila harap pa origin pa kwanda, welcome. Uni mag-welcome ka nila, malaikat. Wa yulaqqawna fiha bakun sila sim malaikat. Tahiyatan aun greeting kanila. Wa salaman iban kasajahitran kanila. Dainin. Daing Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuya ka. Ya kau anak kapu Adam. Misanin day di dunya ini. Hat kau pangantinun. Pila rin taon umatud kay mo. Tuan, ba ipabak kau sin Allah ta'ala. Hipa-welcome kau sin Allah ta'ala. Tahiyatan wa salama. Pagbak sa rayaw-rayaw, iwan ka sa jahitran.
khalidina fiha hasunat mustaqarraw wa muqam. Pagkatkalon sila sintuhan hasulwa. Hasunat mustaqarraw wa muqama. Sarayaw-rayaw paghulaan. Sarayaw-rayaw na laom niya. Sarayaw-rayaw yung pangatud mo. Sarayaw-rayaw yung pangdungog mo. Wayroon na mangi misandawiyahang lo. Ingkatan niyaon sarayaw-rayaw. Tungbasin pag-sacrifice mo riha dunya. Iagad mo yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyo-tiyo din waktu na to mga anak po. Pag-abot na to umul kapituan. Sa nakita niyo magtungkod. Sa nakita niyo himinang sing kabayaan na to. Sumagawa. Usalun na to tuod. Yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hialop na to imbaran na to pagkabayaan sin Tuhan. Hialop na to imbaran na to imingat sing kabayaan sin Allah ta'ala. Hantara sing guru ibang murid. Ang pamahinang ing kita niyo, kalasahan sin Tuhan dahil diha dunya, paadlaw akhirat, sabab ka na nagbunga marayaw, ing kabayaan sin Allah ta'ala, magkagunahan kita niyo bunga dahil nga Tuhan, di kita niyo magkagunahan bunga ring hatao, bangaw dahil hatao, impuunan niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan, patubtubon na mo dito, inwasiyat na mo, hatiranan ini, نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.